Rick mai de Rick khâu cả giận thì nó cũng mai quay cả tay mi mai giấy không gặp phải đâu như vậy cũng được nó cũng không chuẩn cô không điều rộng vào mày nên chúng làm bài tốt và bài là chuẩn cô mới đúng á sai từ đó mới đúng tiếng là sai vì cái xong bài của school không riêng mới trong service của năng cầu năng ngấu đi quay nó còn còn đất ta hiếm không nên ta cả lưng không ngon nó bông mày cả chân nó có mày gần nó còn xuống mày bông nó kẹp sao thì nó tuần đinh là bông thay nó là sáu cái năng tông special instruments các thứ sự số không có sự đâu mà không bông nó bông vậy cái quay nó rồi năng cầu năng ngấu đi nó còn su rắc con cái này rắc mình đặt cái sạp nó mình trong cùng tan thì mình chỉ lâu khó đâu biết không bông nó bông mày quay nó không năng đồng không mày quay nó có chút dẹp mày thì nó không bỏ trong cái gần rồi thì sẽ có cái số trong cái thùng này amen yang kau tahu mereka pun ada yang thang kote, saya dia saya ni orang nak kau ni pun perlu, kau perlu tahu nak saya ni lung kau, kau tu kita mai pat mana elektrik ni pai nak regular source kote, saat kai ni kan, mana ni orang kau yang ni orang service kau ngan orang kau nak kai ni, man cai kesing kai ni tiba orang kai belum kelak itu, guys orang kai ting ni sini kau mau kena, pui pui orang nak pelaksan tidak, orang kai itu. Pui vậy xong pui vậy nó còn chúng bông tay gậy mình học đầu tiên của vậy nó mới luôn của này lắm rồi thì mà sau này mình trong thấy radio nó có tấm đâu mình ra con đồng mà đây chúng tôi thấy thì là sau này thế một cái này con dân mấy được không chắc con số mấy pastor deacons cái này vậy trong ra mình còn leaders vậy nó tập vậy nó chúng tôi thấy sau này còn tôi xuân mấy bang ai cũng mấy mình trong vacation Bible school có lão tất cả siêu mình trong cái siêu sẽ đào thu tám sẽ đào thu năng trong ministry tăng thảo nữa cũng mấy trong lúc ninh bên này là sẽ xuân một quần sẽ mấy trong vacation Bible school ko nó ta khăn nó quan trọng mấy trong one week nó ko din post nó long solo thâu tàu long này còn cái dân mày ở trong mấy trong members leaders cái buổi này cái một trong cái này solo này mấy trong thế nhưng mà ở trong mấy buổi nó còn xem buổi bay nó gặp tiền thế con có mình là chỉ cái thằng này có mà solo đây mấy trong thế nó nhiều cái này còn xem buổi đó mày tí tu tí rằng đó mày nó nhiều cái cả đăng nó có mấy cái buổi nó cái sẽ nhiều ra buổi này bay nó còn nhiều còn xem buổi yan thay ở trong trong phòng mình xây quay nó tani thay dân mình pastor deacon quay mình xây cái quay nó chân cụ thể mình là được một cái đi cái học một mà sau đó trong thay à xây federal service của tôi bây giờ ra phụ nó cho cũng mà quang lập nó cái này thành của mình có thể ở đây mình còn gần như là thôi mà sau đó rồi mà cái thành bớt nó cũng mà cái thành thế cũng mình cần phải đồng ý cô ai bên đó mình còn đồng ý có bắt mình phải cho thì is your name written in the book of life tụi mình topic bang ko sa topical sermons na mo solo ni ko ni so to ani vacation Bible school first day mo try thau na hapta khat sugai mo ko law way bang din kai ni ko cho men so mai to ring bang salvation ring bang thong lam ko bai chai na dilo kan thai mo mo nung ngai thế mà sai church around the church na vacation Bible school dai mo ba mai pui pu bai na tan tin me su tan pa lo na mi tun he gwang na ani ko titu di sang ani kon titu di sang na ba mai ram cái thằng ani rena ka gan kai pai na rai pro na ani khang wang na ba mai sen ri sen lan dat ka ba mai ta bi khang chau nam zang nam surai mai zan he book of life ring mi kon nei ring book hi kai lo kan di khang nai kan di khang rena asai mi kon vacation Bible school he sian kai za na kai na suna ba mi kon ngai mi kon mindset mi kon view mi kon lu mai de chuk mana ko kan pari ko ko ma rai sa ni mi kon thai hai ko mai jeng kai na Monday no tre su thau mi ko sai na mi ko su kai mi salvation jisu he bu lo mi pu jisu he pa mi kan ka mai man sai god in flesh man sai ram wang tin man sai ko na lu na ka ta su roi na ka ta bai ko na ring thau ta kan tin mi ko lu mai bai te ring so mi la mi ti tu mai ko za bai di bom ani wai no syllabus ani wai no subject ko mi te mention the biggest ministry in the city mi te vacation Bible school hai jao plan ko evangelism tong tan ko mai ko mai tong platform khat su sin su mi tong ministries akare ko saloni mi tong thai hai ko mai jang ra sai hai ni na hai lo ni mai is your name written in the book of life asai vacation Bible school ko na bang nong mai allow ko na nong mai pui bai na nong mai sabuan bai ka ra ko bai ani uzan ke read mai direct book ko nai kan lai cho nai bang dai cho asai nang thai mai thai nang ke ting kau gut kan lai cho tụi mày đồng quay sân có hậu nó sẽ b리 cái mà ta kể khô cái mà saloni mình trong thế anh ấy nói Revelation chapter 20 verses 11 and following chapter 15 verse 15 11 to 15 có từ giáo về với thầy white throne judgment cái tụi mình phuan mày là chân bằng bang tụi mày anh hiểu không thế mày tụi thì hay tụi trong số này bộ
ring mi tong lai ring bok ko ka zan mak ni boy wanga ding ni mi tong la zan bang bang Jisu Krista ko lung lo mo mi boy na wanga ding ni mi tong la zan bang bang ko me thai Jisu ko lung lo mo mi nun mi tong ring mi lai ring bok ko ka zan mak ni boy na mi tong la zan ko de wang ding ko ye ti mo so nobody will accept ban kat na ni do mi tong mai ko mi tong la zan bang bang nang Jisu Krista ta lung lo mo na thai thai tu nang sway mo ki mi tuang la jan bang bang white throne judgment one mai la jan bang bang ko udik nang sway ni to duak nang ni to mai ke bui jang na cho bible na sa mi ko ma thai mai roi ta ruai mai ko thai dong ni ko mai na chi pat ni ta ruai ko kai dong mai nun ta ruai na ka khau na ni thai ni ko thai dong bu ma ko ta chi pat ni jisu krista ko lo ma thai ni tong bu ma ko dui ko kai na thai dong ni ko dui ta na chi pat ni बाप thấy đâu बाप này thì bật rồi có quay nó là thì bật nàng ai đừng lo mà thấy mít con là chân bầm bàng của tôi nàng ai thuộc là ghê rồi sẽ mít con này đi bộ cái nàng giận mà vậy nó sẽ ai nó sẽ sát là sao này mi mai kui ko kiri thuộc khâu với cái điều wish mình là cho cái ai không one message ai message sát là sao này that Jesus Christ came Jesus Christ quang lâu thấy bạn có phải nàng make great America home of state he came hiện đến năm mươi con Jesus Christ quang lâu thấy he died on the cross cross of my thai thai he rose again to my ring thao kan thai and now he asks to repent atau nang ani da Jesus Christ ni sam lung lai thôi and receive him by faith as Lord and Savior Jesus Christ ti kai po wi Lord na sa tu kai po God na sa tu aragong Savior na sa tu bulo mi ku Sarah na Abraham da kaum kagan da kaum mi ha Sarah na kagan da kaum kan my Lord akai po nang ni akai po de not my husband agan na ram but you are my Lord nang hi akai po de ai hin nang tuangi dongi Sarah na smith chit ban hai ma Jesus Christa hai rob buangi kama hi kai po wi gulo mi pui kama de lung mi pa ni lang ni na rei to sa ba ba sa ni to bui sai na because you have just one life Hebrew chapter 9:27 the result ai me wai ai ka ma pa ro ni en pari ka ma sani ma ma ta kai ni the ka gan ni pai na ka short chuna bam the Hebrew chapter 9 verse 27 the ma salawai it is appointed unto man once to die after that the judgment man sai hai thai goi bani mi tang ka kan na sen chu bani tu mai Hebrew man ka righteous man ki do kan to la ken ma pa ko mi tong Bible bam na ni kon ke do ma mi tong Bible na ni kon salawai mi jong ki you have just one life mi tong zai pum zan pum hum na na kan ni ko ring bam ni me just one time dung ya khan na bam ni nang wan ngom da na suam ni tong mai tu dong ndai mi pin tu na sa ko sa chap na ka new tong movie ka zao pin ko aram mi koi na zao tu na zao kom thai tu ma lung lai ma nai ndai mi tong film de zao pin ko ka pui mek ko gan ko kha ka pui mau la pen ko kan nai ri na ka te hai lao ko ma kwat thalo ko ma kwat thalo kan nai ri na tan phi la na ma kwat thalo pen ko mi na te dai tho na mai cha tho officer su pa tho su pa pen ko mi na tu na ka pui ta ka than tho na ka pui ta nik na kan nai ta thon ku lo mi na chuna sam anh này nè mắt thăng một cột in another lives wang tani mi tong panti ko kyu ni nang da anh này suna la to den na lu ni in another lives panti akhat ko lungwang da puyan ko mi te kanin tu wi na sabang ko bin du mi wai na ka khan mi chu asai nang na man sai gai mi suna lung na wai thai next nang wang lung da ni mấy gai mi kan ko guang na suna lung gai mi kan ko dang wang lung da ni mai tani ri lung na ba mi ko nang na sai si na lung na ba mi tu gai ma mi tong ta na ta na lung ma mi tu guak suna wang ko nei ka ki suna lung wang ko nei kuring ko na suna lung wang ko nei mai kan yu tuang believe kan yu na lung na ba mi ti movie ko kan yu ki preaching so ba ko nei kan yu na suna ba mi ta umi ka ani ko bai di Bible na sai ani ko salo mi tu we have just only one life ani we lung wang da lung wang ni to na me nang hai hai ko ni after that the judgment mi tam tu la jan de nang ta la jan su ko ni de mai sai Bible na salo mi you will surely die nang karapong suam sin nang thai nang sabuan suam sin thai kuni nang ngan suam sin nang thai kuni tabu izeng na Bible na sa tan you will surely experience ani ko wai mai thai mai mai experience su tuk kuni thai ko iron na salon ni you have started dying nang to thai no bom ni thai the day you have one ani na puan para kan ni ko ai puan kai nung tu na ai thai na bom ni dei ting mi pum ani na su na bom ni Dula ang tang so atong funeral service asai ai wang tuan dia nang ni dula ang tang so nang tuang thai mi tuang
thay bay tam duan sin ni mai tuan ting mit yo dulang ta so sai nang wang na bang thay ni mi nang wang da ki bang tu ngai nang hai ring yang thanam mấy cái này dây phun chẳng phóng là nó quăng đúng cái tiệm bằng cái còn mấy nó xảy ba cái nó sao không năng đúng nhanh thằng này mấy tầng thằng cả là dân sụp này là dân này xoay mà cái năng thấy mấy cái năng experience sụp này năng xoay mà nó thấy này à xảy mấy cái gì năng cùng đi tôi hiểu Bible là nó sao đâu mình thôi ấy mà cái này mà tôi sao có now is the acceptable time 2 Corinthians verse chapter 6 verse 2 for the eye mà mấy vậy không học bảo rồi nhé rồi bọn người sai ai ri nang niu ta la lo ni pui gan khâu tai ai nang niu ta chu lo the nang niu ta kan lo ni pui ting me khâu tai ai nang niu ta kha lo gan thei jaw lo la lo ni pui gan ki tao hai thei kan lo ni pui ting me ki asa hai thei Paul in Corinthian minun ko sa lo me ga mo pa lo me jo Corinthian minun ko Paul in reminds so the my Paul in dilo the my Paul in Isaiah chapter 49 verse 800 Old Testament hum ikong latikai kwai den Corinthian minun ko Corin minun lai robong in salaway lalo ni pui gan ko asai hai lalo ni pui gan in tao hai Jesus Christ da lalo ni me ko asai hai di the in tao hai di the kan lo ni me ko asai di to me Paul in Corinthian minun ko salokan ni la to asai nang zai you read kitong lyric book ko nai ko cái anh wish me na cho in tao to me na khang nei In tao kay lalo ni bigan kay there is no guarantee that any sinner will have the opportunity to be saved more. In thuan you pa me kha thei thuan lung lai gan lai pi dei any guarantee sangam me nang thuan rei ma nei na sangam me nang ka dong nang pan ti nai ba me na sangam ge any young man say I need experience to me jeng ma salo ni sa hai tu the job jang the lat yam the si me pai na tang gui lo ko rin the pi ke na ka khan mai mak to me ma salo intermediate class của một class là bất kỳ riêng ní cái điều đó ai ní hay thì experience nó ai ní mới còn gần thì là tổ vậy riêng lâu vậy tụi hay mấy xem là sai cho bọn là sai cái này cả thằng là bao mày chúng nó gần chụp ảnh mình nữa nên nín là bao mày thì ai còn là tổ mình cũng mà cái này nín mà cái này tụi bây giờ nào đi lúc mắc người ta lúc nằm cái này đi lúc tăng như thế cái này cái này tụi nó bao mày nang cũng bao mày thế nang thì cái gì của sân chỉ biết vậyมันใช้สุขนี้ให้ดูมาสารนี้มีตรงนี้ไบเบิลมันมีสาวคนที่ลาโลนี้คุยกันอยู่อินเตอร์ไปได้ใช่ไหมมาไบเบิลนี่ก็มาสารไม่ใช่มันที่สุขพิเศษเลยนะเราบอกว่าอันนี้ก็ลาโลนี้คุยกันอยู่อินเตอร์ไม่ให้แต่นี่อันนี้เราบอกแต่ลาโลนี้คุยกันอยู่อินเตอร์ไปให้ตรงนี้ไบเบิลเลยนะเราบอกเลยนะอาศัยนั่งนิ้วเลยนะแต่ลาโลทำไมที่สุขพิเศษเลยนะบอกว่าลุงเราที่ลุงเรานะไทยเราเลยนะทำไมเรื่องข่าวที่นั่งกันลุงได้ยุ่งกันสร้างไม่ก็ลาโลทุกกันสร้างอินเตอร์ให้มีคำเกี่ยวกับกันไทยกันสาโลก็มีเขาที่สุดพิจารณาอันนี้แต่ลาโลนี้มาแต่ white throne judgment มีของละจันบังแบงคนนั่งผู้เด็กนั่นระวังมาผู้ที่สุดพิจารณามาผู้บัญชามาผู้นั่นไอ้ลุงไหนที่ไทยที่สุดพิจารณาแต่ลาโลนี้ไทย no chance แต่กันมาเกิดขึ้นอาศัยนั่งทั้งเก่าทั้งรวมที่ไม่กวางแต่นี่ไม่มีใจปุ่มจันปุ่มนายนะบ้างไหมนั่งปุ่มก็ใจปักนะบ้างไม่กัน you have to decide นั่ง decision ละมันได้ถูกไหมใส่บาเบิลนี่ซ้ำมีปุ่มก็ใจปักแต่บ้างไม่ได้ก็นั่งทั้งเก่าแต่นี่ไม่กวางแต่นี่ไม่ได้นั่งอาศัย decision ละมีกันที่อินเตอร์นั่งอินเตอร์ก็มีคำก็การในถูกไหมสารอาศัย UBS student ไว้ก็สารนี่ไม่ผู้ผู้ไว้ก็สารนี่ไม่ผู้เจ้าก็เราบวงไว้นะอาศัยให้นั่งขังไทยอันเต้าให้ลาโลนี้ปีกันดีไทยนั่งลุงกระไรก็กระเท่า repent จุบันสุปกระเท่าลุงไหลก็กระเท่า repent อันนี้ของกันก็เจ้าปีกัน repentance ก็จุยสินะกาเบก็ถ้าเราไม่คุยกันลุงไหลไม่พูดกันลุงไหลนะมันใช่เว้ยนะมิจฉาพวกมัน observe ช่วยเสร็จไหม repentance หมายถึง change of mind change of direction ลุงไหลไหมอันนี้ของ fighting ก็ไหลไหมอันนี้ของ thinking อันนี้เราก็ขัดไม่ก็ไหลไหมคุณจะ scholars เหมือนมาสอนเรา repentance is not when you cry นั่งกับนี่กันคุณจะลุงไหลไม่จุดจบเลย repentance is when you change นั่งกับไหลนี่กันลุงไหลไม่จุดจบเลยไม่กันตรงนี้ใช่ scholars เวลาสอนเราก็มีให้คุณมั่งที่ไม่ใช่คนละสอนเราก็มีคนปัจเจกนี่กันเราบางสิ่งไม่รู้นี่ก็มาจับเราไม่ได้มาไอ้ใส่สอนเรานี้มีเราบอกเลยนะจิสุคริสต์เลยนะอาศัยก็ไม่เห็นนั่งทำที่เรานี้ไปกันก็อาศัยที่ให้คนละสอนเราบางคนนั่งลุงตั้งมันเรียวสอนเรา in what gagan nai ko ne next BBS gagan nai da ne next year BBS sudah ni de children festival nai da ni de Sunday next ko nai da de Friday service nai de nang suban na ryo tu ne sai sa ni nang kan gagan ma ge nang kan second tik ko ga de nang tu ngai tu
tik tapi memang tuang kagan itu tuh entah apa memang tuang itu tuh saya Bible berusaha itu. Baik macam I selalu ni mereka, but believe that Jesus died on the cross. Jesus Kristus cross ku thay đổi itu ni, lung ni nara itu tuh ini boleh. Jesus Kristus cross ku thay đổi and he rose again. Kami ring out that thay and accepted by faith. Mesti lung ni pakai nang lalu ni nara itu tuh. Tapi saya kena now is the accepted itu. Entah apa lalu ni pigan tu, entah apa dia hay macam nang lalu ni nara itu. Nah, aku pun buat selalu ni mereka. Sebelum buat selalu ni mah. Nang kui nang pukang gai me talu ni thai, nang kui nang pukang tu gai zangai me titu lo ni thai, nang pau nang pai tu gai zangai me, hau gai me jong pai lo wang ni thai, tu gai me nagan titu lo ni thai. Do it now. Tao surat tu. Ring na bang ikan surat tu. Tao kui pun buat satu nang tu mau kang gai me dah selalu ni thai. Nang gai ke ni kang gai me talu ni thai. Nang kang gai me dah sam lo ni thai, selalu ni thai, titu lo ni thai. Kai luang me kang gai me dah selalu ni thai. Uncuk me dah jam lo ni thai. Do it now. Tao suni deh. Entah mereka ganai itu. Don't wait for the funeral service. Hei baik tang duan nung kang kyo kagan dau yo tu. Ani usah tu bisu ko. Ring na bang tu sulong mo to. Ring na bang ko gai na ka tiu long mi tong he subam se su tu do ma to. Thai ka mi tini ko tu tu impha tu wis. Thai khat na tilak ni na jiri ko tang subam mai ma ko. Ring na ka nubun ma to. Ring na bang ko dai ro ko na suo ko mai. Thai ka mi tang long phai da ro kum su ro ko na sa. Yes, that is fine. Mi ti gai. The Bible will encourage me. The Bible will say me, nang wina gai me lat salong ni thai, entau salong tu. Nang pui nang pukang gai me kitulong ni thai, tu gai jangan me kitulong ni thai, entau kitulong tu. The Bible will say me, apa? Anai tu peri mas salong ni me goi. Ai apa? Hei tak jai me gom chuan, kedau tak penting tu me nong ke asai na ai gai na. Nang apa? Wina hei apa hei kha, kesel mek me kha dia apa? Me pai nang mat tu ni na goi. Hai mereka ai apa tu long ni hai na mi kha ai kai na la nak ni la nak na suang kai dong maiที่kau kai na ting zen nak tu sak te mi kan ti ha ka mai tu ni na ba mi kan ti tu long la na mai ngam zit da te ngam zit na chuan ho ro zit zen kai tra dan ra pa po ni ma pa ti lo kan tu ai yes man chai su na long ti mi tu that separation tao hin tam the thai ni na su tam te kum bam se ni man chai su na long nam ti mi tu zen si mi nai Kung si kalam kat sampai pikan ko, apa urin na kuni liang na ba may gan, apa urin na kahang na ba may gan te ay na kamay khay ni gan ko titulo ra gan, ado mo pa ina satisfaction, get may pa na ay ito. Taboy sa na kamay khay ni may gan ko, ay na kamay kuni may gan te titulo taw lo ni, rokok nung pelan, ani rokok ini nung milong ko, mite ay talo ba ako pa ina pian na, man tabang sini, mak tabang pan sini, milong ni ko satisfaction, pian na ito na ay, ano niyo kung katsi magay ko. Kalau aku pemain ini itu tahu. Hai, macam saya coba buat kau puipu buat kau saloni. Kalau kau pergi buat kau saloni, nang tun, nang mau, nang gay, ni lah saloni bami thai. Funeral service, thai bayi tangguan kan kagan lalu. Asai saloni ni rey tu tu ni. Nang mana gay, ni tu titulong ni thai. Asai titulong ni rey. Nang nang gay, ni lah saloni ni. Asai saloni ni rey. Coba buat, lau kau tu guna bami kau. Nang pulat piu ni thai. Asai piulong ni rey tu tu. Nang pui nang puda chuan ku lo ni thai asai chuan ku lo ni na re funeral service tu ke nang pui thai na jibam ke ama le ai kum thai ram thai nang pui chu da ni to ram thai nang na nang chu ni to ram me ba do it now atau tu ni nang thang atau tu ni kan tu tao lo ni re tu nai ko sa lo ni to thai kham yang ko ai na sa lo ni me hai today is the day of salvation Second Corinthians chapter 6 verse 2 tong pi ko de ko sa lo kan ni re mo ko lo pa lo te ni Rabang wait sai ai ri nang niu tat la lo ni pui gan khau tai ai nang niu tat su lo the nang niu tat kan lo ni pui ting me khau tai ai nang niu tat kha lo kan the jaw lo la lo ni pui gan ki ta bai the kan lo ni pui ting me kyu asai the kan lo ni pui ting me kyu asai the we don't part re ai ni mi hai Old Testament book Deuteronomy Moses bin Samuel Israel minung lai Rabong ina kamu ni mesti make asai ni today is the day of salvation tu mai tu bicara cuak lo mat kan lo mat nanti healing lo mat healing pun lo mat si geram tu bicara tu redemption kan hati recovery tu bicara tu Pap ina ani man sai goi na ti pap ina infections lo na pap ko kai lo na now na sudah ngam na puntan ka si mga rabong pam tang dang ngam na bam iti pap jeng re rabong pam tang dang ngam bam tang da ngam ti makina ring bam he bok ni na ye ti to ring bam salvation means recovery tiga ino dan mai chuak ko lo mai zel ka mai ra kan lo ina bam ti ti bam ko mai zel ko ra puyan ko
wall height tin ding lo mi ka phat kan ngam tong na ja bu ra bu ko tu te campus khat lu na ko te ma lor na bang tik ti lo na ba mi ti redemption phok lo ka ani pap ri na ani ka bang na bang ti mi jan na mi salvation begin right pap ri na bang lo ti bang ti me tu pap bang su na ani he pum tan khat ni me ka pap ko dua ko dang ke man sai ma ka cheng ma ra gwang kwang tam na ning tha su mai ra gwang na gu lo kan mai ra gwang kwang tam na ani ko ka cheng ba ni ma ke pum ti me jan phok lo mai ka bi na ti me jan Jesus Christ ta pen ni salvation tong ni ning ko ka dang ka tong sa ron tu mi tong Bible verse na Salome to yang ko give student wa ai ma encouragement so ni asai he kan no ni pi gan ko asai he na kan no ni pi gan nang ring bam da ni mi gan ko asai he thai de mas Paul reminds from Corinthians this invitation mi tong invitation to me ha reconcile ra gwang le tu na guat su da khang Jesus Christ pa mi ra gwang le guat su da khang ra gwang le ti lo it's a limited time of mi he limited time de ko unlimited mo ge limited ani rin na thai ta mai mobile ko sa kai kan unlimited ka chu ban sing ka chu ngam dan ka mi ka ko mi dum kan na sang ko bu kha tong ha ba kan ka chu jing ka chu ngam ka chu ran chu dang ma khina man balance ha ka ko kan ko kong khat ka chu to ni kong ma khai chu to ni ai ti loi dong ko me ti asai chi hite ko ma Jesus Christ na ra wong le tu na Jesus Christ pa me ani ko pa mi ko le tu what su da kan invite su da mai ti lo ma mai gan limited time me ti ni he loi pa ni na khat ka mi hay nang khang loi dai ti mi gwang ne ko sai ba ba na salam to nai ko mai jang ha ko su ne na repenting lung lai mai ti ni ge na ye pra sa ka repenting is not when nang kap ni kan repent so ko to na sai ai na salam ni today is the day of salvation asai he lung lai kha kam no ni pi gan to asai dai hai ko mai jang ha you just come as you nang zau zong dong noi intermediate class sa kai rong cái này sai vis ti kan wa nang dat diam mun noi nang si mai tu bom noi you come as you are nang zau zang tak dan wa mu Jesus Christ you don't need to go back nang na kai hang han da na Bible pa gai mai da na Bible Old Testament ko New Testament ko na Old Testament ko New Testament wa na converse lo tam tang Jesus dang wong ni no nang chan si mai su lo mai nang kai da na nang kong room te arrange su ri ni lo da na nang Jesus dang wong ni san si mai nang su nang suna ba mi du te nang suna ai na suna ba mi du ka lai ta wa phong na Jesus dang wong tu ne to wi su na ka mai kum tan nai ti ka lai no nang lung lai pi gan kho nang ta lai pa pi gan kho nang wi na Jesus Christ ta lung sing no na nang tong pa boi te nang phung na ka de wong pi gan kho you will transform nang pan ti ka bai ti ka lai pro ne nang pan ti te when you meet Jesus nang Jesus Christ ta ari pi gan kho nang ka ta lung no ni you will nang nang wa Jesus Christ ta ari zat zan mak ko mai tong pan ti te nang sam ni to ne nang Jesus ta ari ro ta nang lung no ma ka nang ko you will feel something nang thiak kan su ni to ngai Jesus Christ ta de wong na nang na Jesus Christ ta tong sam sai ai din na bang Jesus Christ ta ai yo ko ne ka na thai do mi ku ka mai ring thau ta kan ni ka mai swai man wa na ne ka mai ring bam la kan ting dau ta kan ka phong lung ni na Acts chapter 4 verse 12 salom mi la ta ni ta tu lo the chu lo na nang ni la lo ma bi your heart will disturb nang lung ni mo ram khat suma bane tu ngai nang la lo ma sine la lo de ni nang ko ka thiak ka change you will never be the same nang cham bam ni to mai tu ngai sai Bible le sam mai zen kai nang ta bui su bam sine nang la diam bam sine you come as you are nang suna bam ni dun te buang mo tu ngai Jesus Christ ta ko mai kai he will transform nang ta lai lo ni ai tu ma sa ni tu kan ai ko sa quick boy sa de ni today is the day to present salvation to your children nang na nung ko ring bang dang din lo ni mi ko asai the nang na da ga lo tu na nang thai da tu ni na ka nang na thai dai dong ni no nang thai dai dong ni no meeting me to tang ma asai today is the day to present salvation to your children nang na nung ko asai he ring bang dang lang din lo kam asai he nang ka gan to proclaim to announce Jesus Christ na thai do mai ring thau da mai tong sam de nang na nung ko din lo ni mi ko asai he mi khang te ka gan nei tu Bible in Salomon kuma Deuteronomy chapter 6 verse 7 mi ko ai tai dong ni na nung ko cham na nang ni ri kai ko bang ko ruan ta bang ko zit bang ko ani zit hau da kui gan ko mi lam ko ra lo wo Deuteronomy ko ma Salomon tu bi ta sab mo nang ra ko nang lung ko pum nang bu mang ko pum nang kun tan ko pum jen ni na ai tu mai la ti de lo hau ko dong he Timothy tong lam sa da kana ka pai loi di kana unika ko kui jan ko kui ra hin nai hin Old Testament ka thai thau gan ko kana he Old Testament lum chui na lum no gan ko Timothy pon kai ra ko Timothy la thai thau ra ko gan ko
นางราบวังแต่นางหลวงกระปุ่มเลยนางปุ่มตันกระปุ่มเลยนางบ้านกระปุ่มเลยนางเจียนนี่นะเร่งไม่ละที่ดิ้นซุยนะดิ้นทองกันที่มอที่ตัวสุกแม่เชื่อสุกรับกันโอ้ยนะ preaching สุกรับจิสุริตาคุณจำที่โอ้ไปเรื่องนั้นซาบไม่คุยเรื่องนั้นซาบไม่ไปเรื่องนั้นซาบไม่มีลองที่เกี่ยไม่นุ่มเราก็ทำปุ่มตันได้จังไงที่ตรงนี้ตัวเจ้าน่ะ Bible เลยสิ faith come from hearing and hearing and hearing the words of God ลุ่มไม่ว่างไม่สู้ดังแต่เราว่างตรงไหนที่ตรงนี้ลุ่มไม่ว่างนี่ก็ขัดลุ่มไม่ว่างนี่นะสู้นั่งเราว่างแล้วที่สู้ดังเตียงนั่งเขาลุ่มไม่ว่างได้ Bible เลยมาสอนให้กูที่ไม่ใช่นะโอ้ที่มอที่ฮะก็ไปเลยนะก็ปุยกันได้เลยนะก็เสี่ยงจุ้ยนะเสี่ยงทะเลาะกันเขาโอ้ต้อง preaching กันนะจิวนั่นน่ะจิสุคริสต์แต่เรากันนี่ evangelism ไม่ evangelism ต่าง everybody we can become evangelist ปุยนี่kerapไปนี่ตะบวนนี่อันนี้ว่า evangelist หนูว่าอยู่ตรงevangelism personal evangelism นั่งกันลองแต่ละ group preaching ตะบวนตรงไหมใส่ congregation ให้ตรงนั่งหนาที่จิสุคริสต์ตรงสั่งเห็นเราไม่ได้นั่งวันจิสุเขาละเต้าไหมนั่งวันจิสุเขาเรียนพักไม่ต้องจุนแจงไม่ริบบัมตรงลำที่นั่งหนาเขาเด็ดเราว่าตรงไม่ทำแต่นั่งหนาเขาเด็ดเราว่าตรง Bible สั่ง evangelism is just like one beggar telling to the other beggar that where he found bread evangelism tentang itu bisa simbol bahasa kayak bikin kok nah itu minun bahasa kayak bikin kok railway station 4 bikin kok nah itu na lung tebak minun tuh nang kapuhe air nang kangkian di laut kemai itu tahu natakan mereka kapamit muda kemai ada ulah hit pude tian jan itu na salah dengan hit pude kawang naik mele mi hit sen ring bang ani evangelism sudah bang mi lekat ada itu ani itu sudah bergaya ni latau mi kita kan na merang ko ni pu ko dari bang naik may dedem ka tayo dami mi evangelism mi nang nang ta nang usuhan kena tu buisay na Bible ni sa mi goy ko nang nang ko tapat ko ni dung kay da ko ni zip how da ka gan ka tu nang delo ko ni tu may asay na Bible ko na ni ko sa lang ni tong time bulay na tu buisay na mi is bang na piku wa God had not only chosen you for help nang ta ata nang surai tu may ati ay gulang na ba may nang da gulang na ba mi nang tinggal tak na rin nang da gulang to may ko asay ni da gulang ba mi we can show that he has chosen you to be his representative on this earth. Mitong inban, mitong kanji ko karulong, ano sa kong ban sana. Mitong samtula ko, mitong karulong ko nang Jesus Christ ang representative suna lung ang asay rawang na niyo mitong tilong lang ko ngay ko. Mitong kasari mitari suna lung mo ko na tilaw to may karulong ko lung na may nang nung ko, nang kay lung minun ko, kay ning kay ko. Neighboring village. Kay nung neighboring village na ba minun ko. Jesus Christ ang representative ng ayos ko na. Bantan niyo kung na. Ragwang ko nang daan. Gulaw na may kong karulong. Ilong na kung may dito nga sa ayaw na. May wait ko sa lunin ko. Kung may sentence, let nothing distract you from that purpose. May itong purpose ko ito rin nasa isyan. Doon rin ang design. May ikong suko. Ramit sa buwan ko yung sana tunang daan na may itong resign. May ikong suko. Ramit kayo, alaw ko yung sana sa sini may itong lunin mo na. Ramit tani may itong lunin mo na. Kay hong ni may itong lunin mo na. Sa sina na lakyam ni may itong lunin mo na. May itong purpose ragwang. Ramay Jesus Christ akong representative. So nakarulong ko. Lungaw ko na. Salaw itong purpose ko tarway na zahin. Be, maka. Ano yung parang ko masalo niyo ko. Kamyan ko ayaw na salaw ng loy niyo. Jesus died for you in public. Jesus Christ akong na tayo ni public. Wala ka ta jinggur ka. Kung mayroon tayo may public, tayo ka may dudungan. Private tala na, ay may zak na kahit kung nang may tayo mo gay. Di siya Krista, tayo may kabidun, tayo po. Sing tuan man may say ko ito na ako. Rome may nurin ako na ba may, Pharisee may nurin ako na ba may, Saduki may nurin ako na ba may pay na rin ako ito may zak may kaya ka rin, ram may kaya ka, zay kaya ka may, kaya ka ba naman suway ka naman. Ano yung tagulaw may po, ano yung katuwak may po rin na, hindi na zak may rin, ram may kaya ka. Ano yung tayo ay nang ay tubuis na. Private ko niyo gumam din na. Katalong no may dito na sala na niyo kumakay kun dubang ko to. May hinchuk may kulagay ko mga ay sala niyo. Jesus Christ na niyo kung public ko may hello may zain ko na live for him. In public. Public ko niyo lumin na de. May ko na hawang may na nang Jesus may yay to may hawang niyo na sala niyo. Hawang yang na ko yung asal din. Asay ko may gulong ni mitimi. Salvation ring bam na niyo to asay niyo. Hay ko may zain. Nang sway mo na thay niyo ko ne. Nang thay may zain ko na kan so kita hiu ne nang ko pastor ne nang kai pat ne nang ko leaders we wong ne nang thai ko tin ji lo ne nang ro nang den we na gua na kap dan sa buan we na lu swan na ban swan na nang ko ta ki ko siam thau bi no meeting make no kyo khang nang back we nang san si ne su hai ko mai za ko nang atau tik tu na ta ba me it is for you mi khong ga ne nang khang
asai tu mah gulong ni megan chok ni megan nai hai ki jang ku na nang lung ning hai tan na bam na ri tho Jesus Christa ko confession chu pa tho lung lai na Jesus Christa nang hai ata gulong mi ku atung kai po ti nang muang na Jesus Christa ti hai ring pa wei nang kau ko tha nang lung ning ku na ra guang na thai mi ko ka ta tiring tho la ta thai mi nang lu mi nang ta kalu tu na sa mi Peter ta na John ta na James ta na nang ta ni ka sa ta ni ka sa mi trong ko ta sa ni mi sa na ba mi kan ani ko ina lung ta ni tera lung ning lan ko Jesus Christa ko surrender nang zo zang ba mi surrender sa wang ko Jesus Christa ai ko rong wai kilo ti nang ko nang ti nang na hai akai pa wai tu ni lung ning sing ri wang digan ko he will never send you back kamai rin nang tu nung wai kan diu ta ni ko ne he will receive you kamai ni ko swai ni la to ko ni de tu mati lung gai ni na asai tu ti mi no ko Jesus Christa pam zon ko ni sa mấy quậy nó không bị toàn là kẹo mà sao không bị toàn mấy quậy nó không có câu là một số yếm chun dẹp này cái này này một số như thọ thương như thế